Nah, teman-teman, balon mana lagi yang mau kita pecahkan, teman-teman? Balon hijau. Ayo kita pecahkan, teman-teman. Oke, kita nyanyi dulu, teman-teman ya. Balon green, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon hijau. Widih. Lihat teman-teman, di sini kita mendapatkan ondel-ondel baju pink, teman-teman ya. Wih, keren banget teman-teman. Kita kumpulkan di sini ya teman-teman ya. Wah, lihat teman-teman, di sini ada buaya teman-teman. Widih. Apakah buayanya bisa bunyi? Coba kita jajal teman-teman ya. Wow, dia bisa bunyi teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Wow. Di sini ada keluarga Upin dan Ipin teman-teman ya. Ada keluarga Squid Game juga teman-teman. Di sini ada keluarga Boboiboy teman-teman ya. Ada Kapten Amerika. Wow, ada pocong di sini teman-teman. Wih, lucu. Itu ada si Doraemon teman-teman di situ ya. Coba kita lihat di sini teman-teman. Wow. Di sini banyak sekali balon emoji teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Mantul teman-teman. Ayo teman-teman, kita pecahkan teman-teman ya. Wah, tapi pakai apa teman-teman ya? Coba kita cari di sini teman-teman. Wow, kita pakai apa ya pecahannya ya? Wih, lihat teman-teman, di sini ada palu ajaib teman-teman. Ada bebek jago juga di sini teman-teman. Mantul. Ayo teman-teman, kita pecahkan balon-balon yang ada di sini yuk teman-teman yuk. Pakai palu ajaib ini teman-teman. Wow, bebek jago, bantuin aku ya. Ayo teman-teman, ikut aku untuk pecahkan balon yang ada di sini teman-teman. Kira-kira setelah kita pecahkan kita akan mendapatkan apa teman-teman ya? Kita pecahkan dulu dari balon warna orange teman-teman ya. Ayo teman-teman, kita nyanyi teman-teman ya. Balon orange, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon orange. Wih. Lihat teman-teman, di sini kita mendapatkan ondel-ondel teman-teman ya. Ondel-ondel baju kuning teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Ayo teman-teman, kita kumpulkan di sini teman-teman ya. Mantul. Nah, teman-teman, balon mana lagi yang mau kita pecahkan teman-teman? Balon hijau. Ayo kita pecahkan teman-teman. Oke, kita nyanyi dulu teman-teman ya. Balon green, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon hijau. Widih. Lihat teman-teman, di sini kita mendapatkan ondel-ondel baju pink teman-teman ya. Wih, keren banget teman-teman. Kita kumpulkan di sini ya teman-teman ya. Wah. Coba kita cari lagi ya teman-teman yuk. Kira-kira kita menemukan apa nih teman-teman nih? Wow, lihat teman-teman, di sini ada balon warna pink. Oke, kita pecahkan balon warna pink aja ya teman-teman yuk. Langsung kita nyanyi aja teman-teman. Balon pink, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon emping. Widih. Lihat teman-teman, di sini kita mendapatkan Boboiboy teman-teman ya. Wih, keren banget teman-teman. Kita mendapatkan Boboiboy solar teman-teman ya. Keren. Kita kumpulkan di sini teman-teman ya. Mantul. Ayo teman-teman, kita pecahkan balon mana lagi? Wow, ini ada balon warna merah ya teman-teman ya. Langsung aja kita pecahkan ya teman-teman yuk. Kita nyanyi dulu. Balon red, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon merah. Widih. Lihat teman-teman, di sini kita mendapatkan Boboiboy teman-teman ya. Boboiboy gempa teman-teman. Wow, mantul. Kita kumpulkan di sini teman-teman ya. Mantul. Keren sekali teman-teman. Nah, terakhir nih teman-teman, ada balon warna biru teman-teman. Ayo teman-teman, ikut kakak untuk pecahkan teman-teman ya. Ayo kita nyanyi dulu teman-teman. Balon blue, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon biru. Wow, lihat teman-teman, di sini kita mendapatkan Boboiboy teman-teman ya. Boboiboy api teman-teman. Mantul. Kita kumpulkan di sini teman-teman ya. Wow, keren sekali teman-teman ya. Kita sudah mendapatkan 5 mainan di sini teman-teman. Ada 2 ondel-ondel dan juga 3 Boboiboy teman-teman. Wow, mantul teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah bantu kakak untuk pecahkan balon yang ada di sini teman-teman. Buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Nonton juga video-video yang lain. Bye.